Şolursa tarttan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekke'ge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Atan bir kız tegirdegi göktөгü, armak olup tekte dura gözdörü. Ezzeteden yengegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şolursa tarttan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekke'ge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Anmazın topunları durasın, kalta kalan babalardın uğrasın. Kırmız mardan gökbörünün göktuğsun, kılımlarga ulansın, kılımlarga ulansın. Şolursa tarttan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekke'ge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Şolursa tarttan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekke'ge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Бөрлүү командасы менен тааныштырып өтөйүн. Команданын капитаны Эсеналиев Айбек, чапканаты первый. Экинчи номерде Айкенов Айбек, чапканаттын аты Карагер. Амангелди уулу Мырзабек Мирашты чаап атат. Азимкул уулу Анаке Шырам деген ат менен. 5 номер Кыдыков Калыс улар менен. 6 номер Саманчиев Радмир Тору менен. 7 номер Борбиев Нурадил Эппа менен. 8 номер Насакеев Улан Акжал менен. 13 номер Сарыгулов Асыл Мырза Барон менен. 10 номер Сраждинов Мирлан Самурай. 11 номер Кушчугулов Самат Бумер менен. 23 номер Акылбеков Нургазы Кичи Тор менен. Ал эми экинчи команда Искөл командасы. 1 номер Жумабеков Ерлан был капитан. Керадет атын аты Дүйшебаев Улан чагылган. 3 номер Орузбаев Руслан Лексус менен. 4 номер Сүйөрбашев Нурбек Ванда менен. 5 номер Садабаев Ринат Шумкар менен. 6 номер Усупбеков Алтынбек Сезон менен. 7 номер Бешенбиев Тилек Ракета менен. 8 номер Жакыпбеков Кенжебек Спартак менен. 9 номер Азаматов Сүйүнбек Леписток менен. 10 номер Сыдыков Айбек Арсенал менен. 11 номер Эмил уулу Жакшылык атын аты Нокаут. 12 номер Усупжанов Руслан Скорпион деген ат менен. Мен кайта мына жака чыгып эле жармай чыгып атам. Таң болбойт да. Норма кайра. Ошондо суу ичке. Максимум чыгып. Жекеме жеке Самат Кушчугулов 11 номерде бөлүү командасы. Зачем? Президент айтат. Мен түшүндүм, айттым.
5-6 kim oynuyor? Demin ben hazır esepteyim işte. Ama zarar niye çıkayıp da get kalıpta. Flash kampanya Tam interes mükemmel. Dingar. Neyse 5-10 bin var da bugün köydürüp bugün. Ya alarga bölüyle tengile berip koydu. Akçadan emas al, reytingde ödet. Reyting. Mana oynap koyleç. Mana men bir variantını aytsam. Ne böyle? 150, 170, 50, 20 depti. Kalgan 4 komandaga 10 açıp bir kalgandan bir olsa. Oldu ошондон. 10dan эле берсең, уара күндүн ысыгында аттарды өлтүрөбүз деп коет, кайта ойнойбуз деп коет. Ya bular kızıl hoş koyuyor. 5. Benim demeksin şu Мейли. Кенжебек 8 номер Жақыпбеков Кенжебек деген жанагы ГУВДдагы Жақыпбеков Нурбектин иниси. Ысык көлдүк жигит. Улан менен. Кенжебек. Bir nol. Ulan Nasakiev bölü 5. minutta 1-0. Yeme yerden şora içiyorsak dedi boçkada. Bölü parattan maranlar var 100 gram bölümün içinde. Hoş alıç. Bizde maranlar. Asılbek bak o desem bulmayan kim? Oyun bitti lan. Koydu. 5, 6, 7, 8 tane. Ya 5, 6, 7, 8 tane. Gol komandası. Akırın. Oy. Cavherler toka ortada tuttular ya. İkinci time bir dönmeden. Ya. Fakat tuttular sen. Samat menen Kенжебек. Samattыкы Бумер деген ат. Кенжебектин минген аты Спартак дейт. Самат. Komandalar git kalıyor mu? Tak aytib qo'ychi. Taka. Komandanın yetakchilar bitganda o'yinga kelsin. Урматтуу бүгүнкү мелдештин катышуучулары, бардык командалардын жетекчилери оюн бүткөндөн кийин келгиле. Ойнобогон командалардын жетекчилери дагы эс алган.
Bardыk komandanın jetekçiler gelsеңizdер bu yaka çoğuluş kılabız oyun bitkenden keyin. Bugün akırkı oyun bolup atat. Mına bugünkü günde Mirlan menen Rinat bile, Rinat Sadabayev. Tüp rayon kulunu. Karagılaçı ordudan gök at menen ulan boluş gerek, ulan Rinat. Arık. Oyna kula. Yok. Düşebayev ulan degen jigit. Birinci taymdan 10. minutası 1-0. Samat menen Gencebek. Ya. Grupna o'tilgan. Bu gruppada dagı Dostuk degen komandabız var. Alar 2 oyun oynap, bugün es alıp atышат. Üskül komandası Gök futbol kaçan ulan. Düşebayev ulan. Özünün çağılgan degen atı menen Gögat çağılgan. Ulan. 2 ulan. Akırın avayladı. Oy. Diyakta yer lan. Ulaktı mağa ver dedi mi? Ne kıldı? Ötkörp bereş de oturuyor. Götürüldü ulak, kısık köylük jigitler kana çandagla. Ar jagынан bagıla anaka bar turbay. Ay akırın. Oy, akırın.
Aman ana. Oy. Это ты бала не скоро скоро. Özür kaldı. Skori chaqiraylik basan. Ben basıp ketdim hazır. Kişine özürüp kaldı bak, kişine butuda orup kalıptır balasın. Kişineki yaş ballar oynuyor. Iskol komandası Can komandam. Ol Börülü komandasında 18 yaştagı ballar oynuyor. Yetiyat bolgula. Жаңы муундар өсүп келатат Бөрүлү командасында 3-4 азыр мен айтып берсем 93-жылкы балдар бар, 92-жылкы Нургазы деген бала 94, мына 20 жашта. Бейшембиев Тилек 94-жылкы Көлдүн балдарын бардыгы тең 92, 91, 94. Ушундай жаш балдар ойнойт, етият болгула. Күндүн ысыгында кичине эле кийип кетсе, жыгылса, көзүбүз тумарып Есүс болып қалады, табайлы ағылы балдар. Elinden tekrar bana usta şabaşka oldu ya. Benzin ekonomisi. Alo baş. O kadar. Ama algan joksunar bu. Конечно, келбейсиң аякта. Бүгүн эртең ойнойсуңар го деп атат да, 7-8 ойнойсуңар. Келгиле кет. Анан кетпе кел. Азыр мен айтайынчы. Жана. Мурда эле келип сурап кетпейсиң, кызсаң, силер биринчи очередте беш кет. Азыр мен балдардан айтайынчы, мен немем жок эле. Тиги оштун балдарына улак берин деп эле сурап атат. Асылбек. Жок, улак жок. Алар кетет да. Эртең болот, а? Мен ошону эртең чечип алгылычы. Мен айттым анан улактыларга. Мына ол өзүбүзгө калды бу. Болга бетте. Бөрүлүгө бересиң да, тетиглерге берип албайсың. Ошко. Булар эми кетип Kim saldı? Kim saldı? Бербей турду. Буларга берип кетип турду. Малаш берелеринде. Кем айтып коет. Берегин айтып, берегин айтып. Бөрүлү мескине бар. Tekrar kantıp gidiyor. Ойнобойт го. 2-0. Жок, келет да, келет. Tekrar kandı atып демет кетти ғой. Кимге? Ким салды? Асылбек. Кимге салды? 10 менен дагы бир салды. Мика адашып сразу. Iki nol. Ulan Nasake, Radmir bolçu, Radmir. Kaku kat berdik, kana Kaku. Gögat bilen, iyi.
Жетіп ал эми уларга. Улар деген көбөт. Мына карасам. Демеле бар. Сайылып калат демеле бар. Улар деген көбөт какунун атын эми эч ким жетпейт мындай жерге. Анан да ушундай ылдамдык менен барып анан кийин токтоп калган уч барып сайылып. 3-0. Üç nol. Birinci. Ne tetik attı karasam gol attı. Ben tetik gol futbol koştu tetik attı. Ne bir gelet var böyle. Ne? Kaç bayken? Ha, oşalı. Şu bayken kı? Ha, ne oldu? Konkur NATO. Ha, bayağı jorgo salып жердин деп айтты да, алып келдим деп. Сен айтып аттың беле? Емир экен. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Birinci time ayağına çıktık. 3-0. 10 minut tını koy. İkinci time. Ama. Ay var başka. Hadi bütün kola denen gene. Tamam beni tekrar. Anan taş. İyi. Of. Talay jana kaç nomerini direkt senin atında. Jana kattı. Bandamın kaçıyla? Gencebek. Oh, akırın. Айбек. Айкенов Айбек деген жигит бұл. Өмір менен.
Акырын абайлагыла ой балдар. Ulan. Evet. İrlanda ulak. İyi. Akırın. İyi öyle kıla. Akırın öyle. Ya Nurgazı menen Kaku kovalap jüret İrlandı. Aykenov Aybek, jana Jakıpbekov Kenjebek. Kenjebek'ti mingen atı Spartak deydi. Yine Boomer. Aykenov Aybek. Ne? Nasakeyev ulan da ulak. Mika'ga bergen jatat, Mika akırın şaşpay. Al, bas. Mirlan Surajdinov, Samuray menen. Akırın avaylagıla, ey astından çıktı ola. Kaç kıla? Ne? Akırın avaylagıla. Mika. Hoppa, gördün mü kандай öğretken? Bayağıla mal çıktın özü. Mına momday priyomunu gördüңөр bilen. Teyip düşürdü go ulak dedim bile. Koldan.
Vay vay, vay ölerman, oy ulan. 4-0. 8. minuta deydi. Emne oldu Cenab geldi. Soncu. Rinat. Rinat menen Aybek. Aybek. Sadabayev Rinat menen Aykenov Aybek. Rinat. Rinat дагы мына көп жылдардан бери биз менен ойноп жүрөт. Мына Бостери командасы менен Чимкентке чейин барып, бир өзүнчө бир кызыктуу оюн көрсөтүшкөн убагында 2006 жылы ошо Ринаттар Бостери барып Чимкентте Асанбек Аскаров турниринде кызыктуу оюн көрсөтүп оюнга кошулуп жүргөн. Бу Түп районунан келген жигит азыр эми Улак Бөрлү командасында Улан Насакеев кайрадан чабуулга кетти. Улан Насакеев биздин эң мыкты улакчыларыбыздын, бири Кыргыз Республикасындагы атактуу эң күчтүү оюнчуларыбыз. Улан Насакеев Кыргызстан курама командасынын мүчөсү. Быйыл мына 26-да, ноябрда 27-ге чыгат бул жаш жигит. Он 18 жашынан бери ойноп, чүй дегенде эле таанылган жигит да ошол бул. 18 жашынан бери ойноп жүрөт. Мына акырын, ой, бу анаке. Кудайдын каары экен го бу анаке. Ой, токтот болду. Буга катуу да айта албайсыңыз, 18 жашта күлүп коет экен, улуулары таяк жеп атса дагы, эмне кылабыз байкебиз, инибизди деп, балабызды деп. Оюн бүткөндө ышкырык болгондон кийин токтоп калсаңар. 5-0. Beş nol. Akırın mal ne? Kaçında? Ha, yerlan bu. Akırın. Gölde. Yemenin federasyon prezidenti. Gölden prezidenti federasyon. Yerlan.
Ерлан алды, мына қарт бөрі. Ысыккөл областық федерацияның президенті бұл. Ерлан 78 жылы туылған. Жумабеков Ерлан 1 номерде. Кетті Нұрғазова. Қачқыла. Екі өліп қолап жүршеді, Нұрғазыны қарағылашы. Нұрғазыны мінген аты дағы гүлік екен. Бол. Асылға өткөліп берейін деділе, бияқтан жетішпей қалды, оқшайтады, Ысыккөлдік жігіттер. Жоқ, Бішкектен келем бар. Көбоқтан Бішкектен. Кетті ақырын балдар. Жақшы мол жерде түшінбештіктер болып ататта. Командалық ойын жоқ Ысыккөлдің жігіттерінде. Кенжебек жалғыз. Баяғы Анаке Тұрбаева. Балия басты, Анаке десе титіреші олдық. Ақырын ай чаппа башқа. Ыңғайс болып қалды. Радмир, ошол жерден дағы болбай қалды. Мика. Қашқыла. Шашпа. Сайылып қалаттарыңыз. Мына, айтпадым бұл. Мирлан Сражденов. Мына, ұшында үйретет бұл Мирлан атты. Үйінде дуалдың барын тешіп бүтірді дөбеді. Үйдің дуалына ұрып тоқтатады екен де үшін. Тайғасан деп отырып үйретті. Егер мальчик деген қандай атақты аттың иесі Мирлан. Мына еме ақырқы минута екінші таймда 6-0.
28'inde. Stop. Yok gelsin. Bildim mi? Bilemem ben. Bilmem. O. Ben oşalarga 20 açkodan ne berip koybaysыңар деп атам. 10 don эле. Баарына окшош бу. 8ге чейин. Жок, андай болбойт да. Стоп! Oyun bitti. Кызыгы болот, туурабы? Силер жанталашасыңар, туурабы? 5-орун алып калат. Resles. Üçüncü time. 28'inde iki oyun болот. 5-6 gün oynayıp biz onu 7-8 diyor. Kaç kadar oldu? Kızın arkadaşı. Dünge erten kişi de gelip görüp etal oyunlardı. 28'inde. Bari oşunu aytam. Momda ızıkta atыңарды өлтүрөсүңөр. Жек эки оюн кылдык же ошо эки Бизге баары мен атым жок. эсептеп көрсөтүп. Моунун аты жок. Бизге баары ойнойсуң. Экөө мисалы утуп алат да, экөө утуп алат. Mısmında итеке. Ал уже экөө очкосын эсептеп, бул экөөнүн очкосун эсептеш керек да чыгат ошондо. Anam bir memlekette men Я, ala. я экен. Мисалы эки оюн болот да. Anam onun için bir kez yapmadı. Мисалы 28'de. Мисалы финал, полуфинал эки оюн болот. Анан силер эки оюн кылсаңар мисалы. Анан баягы экөө утуп аласыңар да. Эки утуп алган команда экөөнүн пропущен эсептеп туруп, бул утулган экөөнүн пропущен эсептеп. Ha dostluk ketкен да, Первый, достук. пятый, шестой. Окей. Чоңор күрүп ойнаган. Bana ayırmaz. Ha. Ha, Tınay varıyor aldı da. Tınay nereye gitti? Tınay aldı. Üskül dostluk Tınay Tınay'ın aldı mı? Seninki kaç oldu? Ben buna bugün şu sonundan 4 açko oldu. Bravo. 4 saldık. Tınay'ın Talas'tan böyle oldu. Yok birinci oyun var da var. 8-4 Birinci oyun ben olmaz. vurdum da. Ha, Dört bak, dört ha. oldu. 8-4 olmuş. Ne? 8-4. Al 8 oldu. Benim 5 8-4. Adam kaç tane oldu? 8-4. 18. 16. Пропущенный мен Тынай астыға чыгып кетет экен. Мына. Мына. Значит, biz okuyuz. Тынай пропущено 14, датка 20, забито 12, 12. Көрдің мü? Yok, Tınay geçe Talas'tan önce ben oynadım. Onun gün oldu. Ha, мына. 16 4 мен отурду. 16 4 мен отурду. Ну смотри. Ошон үчүн булар бир ай солуп кетип атышпайбы баягы. Тынай чыгып атат. 16. Неяғы 20 12. Тынай чыгып атпай. Тынай чыгып атат. Пропущено. Минус Biz Tınay'a koyuz oynuyoruz. Сеники минус 8. 5-6. А мунуку минус анық чоң болду. Yok, Yemin oynuyoruz. Yok. Anda ben 6. oldum. Ben Tınay'a 5. Tınayдыкы минус 8. Yok, ben ne kadar klasım? Tınay 5 biz 6 olur. Ой, Yok, ben oynamadım. Ben oynamadım. Aymaz çok. А эми бугудун карап коелган анда. Бугудун А бугуда 4-0. Кабыланга 4-0 менен утулган экен бугуда. Башка 2, 6. Пропущено. Забито 4. Бугудунку жакшы экен, 4-2. А минус 2. Минус 2. İyi, yani. Тынай өкө тең экен. Sen жети минус 2. Yok, yok, yok. Ha, мына 4-0. Минус 2. Минус 2. 14 забито. И пропущено 12 забито. Значит, Гууда менен Тынай кетет. Сен уже автоматически. Сен 8 Yok, ben o için oynayın diyordum 5-6'da. 7-8 oynuyorsun sen. Sen Niye 7-8. Мына 7-8 7 көтөп. Yok, ben bu gruppadan çıkışım yok mu? группадан мынау Тынай чыкты өзүнүн подгруппасынан. Ben bir şey koyuyorum işte. Жок, жок, бuyurun. Сеники 20 пропущено, забито 12. Yok, oynuyoruz işte biz. Buna bir okul grupasından oynasan. Жоқ, ала башка группа. Төртөөнөн уксаң, төртөөнөн 5-6 ойнотуп. Yok, ne bilirsin? Ба сен 7. Хорошо. Biz no подгруппадан oynayabiliriz. Азыр мен эзептейин. Сен 3-чү орунда калыпсың. Oynayabiliriz. Ha, 2-чи орундагын арасында бул 3-чү экен. Ойна ойнага, 7-чи орунда бер. Бул 2-чи. Я бул артта калды. 7-чи болуп калды. Эсептесең да Мына эсептеп кой. Alasa bunu oynayabiliriz. Губуду менен кимдики тең экен тетиги.
Тынайды қанша? Но у них больше забитых. Қалған командалар тоже жазбайсың. Азыр. Тынай 5-ші Доступ не голдар бар. Жоқ, біз жаңағы А менен Б ойнаймыз. 8 команданың қанша? Нелер 3-мен тынай. Ойнаймын, бәрі ойнайды. Забито доступ. Жети. 24. Кимдікі? Пропущено 24. Забито. 3 қанша ойнады? Пропущено сколько? 24. Доступ мындан көп жүргізеді ме? Сапа біледі. Доступ ойноду 7 3. 7 пропущено, да? Так. И плюс Доступ 16 пропущено, 4 забито. Ошо менен 7 болуп забито. 7 жас. 3, 3, 4, 7, правильно? Бұл бірінші 21-0 менен ұнытқан бір ойын. 4, 3. 7 болот. Мен жерде 21-0 менен анда достық 4-ün 5-ші орын ашып береді. Анан 16, 7. Қанша болот? 23 болот. 24 емес, 23. 24. 21 болчу да. 21 менен ұнытқан. Мен жерде 3 очко 24. 24. Забито. Бияқта қарабайсың, есептебесің. Тура? Доступ 7 плюс 16. Қанша болот? Жоқ, ал достық. Албашқа? Датқанды сусаң ғой. Датқа Мына айтып атпаймын, мына 24 и это бүгін қанша 7. 24 7. 24 7 17 плюс болот қой. Канадағы. Мына 17-0. 17-0 қоспайсың. Бұл емес достық. 17-0 ма? 17-0, он забито. Забито. Қош болады. Вот еще 20 и 7. 13 плюс 13 болады. Минус 7. Плюс 24. 24 ғана қайқы? Бияқта 0 болады. 17 да. 0 қойтыруға. Доступ қана 17. 7 өлі да. Yok 17 еще 3 да. Ошо 20. Бөлінік 3 ұлақ қалып Үш салып отыр. отыр. Не сияқты 17? 17. 23 топ 20. 20 минус 7 қылбайсың. 20 минус 7 қылбайсың. 20. Бияқта пропущено 7 болады. Ошо айтпайм 20 минус 7 қылбайсың ғой. 13 плюс 13 болады. Көрдің бе? Мына бұл 4-шіге, 5-шіге бұл шығады. Ким? Достық шығады 5-ші орын. Жоқ, қалғандарын есептебесің. Қалғаннан есептедік, ана тынай менен көбі плюс бар. Мына экөө тең Ана болып берден мына 5-ші достық, 6-ші тынай. Жоқ, 8 команданы есептебесің. Ошо 5-ші достық, 6-ші тынай болды. Тынай. 4 команда болды, 8 команда болды. Гуды болды. И Финалға 4-өө шығады, мына 4-өө 8 но олар 8-ші болып қалды. Есептедік, есептеген сіле төремесе, мынау менен есептегілесің. Ошо менен есептедік, ошо менен. 8 команданы шығаш керек сәді. Жоқ, бұл алып Біз қанша көрі кіргізіп жүрмедік, бәрінен біз көп кіргіздік. аяқта отырды. полковник келші жақынырақ келсең. Болды, болды. Сен Тынаев пропущено 14, забито 12. Датқа пропущено 20, забито 12. Болды. 6 очко. Анда ойнап тұрса, 8 ойнап рейтинг мен ойнайын, мен атып. Ала қалғандар ойнайды. Ойнағанда поражение. На мне Ойнағанда атып поражение. Ойнайды. Рейтинг по очкам забито и пропущено доступ автоматически. Не 8 команда есептебесің. 8 болады па? Бияқта 4 есептелген. Әрбір подгруппада мына екінші орынға Тынай шығып отыр өзінің подгруппада. Екіншіде Датқа шығып отыр, үшіншіде. Жоқ, сіз шыққан жоқсың. 8 команда полный немесін шығар тек, мы до 17 емес считаем. 17-ші орын екен. 17-ші орын. Вообще у нас, жоқ, қайсы рейтинг бойынша 17 орын. Жоқ, бияғын жазайын қалған. 8 команда бүт шығаршы. Бияғын қойташтап жаз. Я. Не, ошо. мен отказ бермеймін, мен ойнаймын. Мына ойнаймын, сәл ойнай беремін. Gölge var oynayız kaç oldu? Gir, uloq çölek de. Жоқ.
Demek var. Gökjal'da eseplesem Gökjal'da kança ekan birinchi pat gruppada. Ikinci pat gruppada demek var. Şaşpay. Özü eseplesinchi bu ekan, şaşpay. Zamandaş. Beşinchi yeri. Kaku. Kaku. Kaç kıla. Terus. Saylat taqqada. Nasıl? 7-0. Kıdıkov Kaku. 11. minutta. Ушул да dedi забор жарган. Bak 9 maydagi nimeler qayoqqa ketdi? Siz qo'y olib ketdingiz bular. Bitta qolib boramiz. Men Murat Tabek. Murat aka berdingiz. O da men nemen mana buni bo'lib Murat berdi. 9. Ошол таппай жүрөбүз да. Murat da Qaysi Muratda? Биздин судьябы. Главный судьяда. Главный судья Murat da men neymişim. Списоктар bu, monday Yok, protokolda. protokol Murat da. Yemede de. Yok ya. Sen günde verdin de. 9. mayda. Murat protokol komisyonu buldu. İrlanda boş ver, İrlanda çık. İrlanda. Out. Он сразу компьютерге түшүш керек эне. Excel'ге, да? Задавать этим в любой момент. Уже у тебя Да. онлайн будет видно, да? Записке да qo'yilganchi. Men sarayım altını aman ya. Bakın ne yüzücü bu. Bağırdım. Alo. Börülü de 7-0 menen azır akır koyuyoruz. Yok onu hiç kadar tabii. Börülü menen nasıl geleni o da takır koyuyor. 3. periyot gitti. Gudu oldu asıl başta 4-2. Bir yerden alıp koyayım. Ay akırın ballar. Akırın ni Kaku. Bayqo'ya qoldi. Qavlan mutav berildi. Qavlan berildi mutalav.
Buna momday qiladi. Gördün Mika. Da. 8-0. Komandaların jetekçileri bardыңыздар келгиле. Бардык командалардын жетекчилери оюн бүтөрү менен бул жака судейскийге келгиле. Бардык командалардын жетекчилери. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгын чыгарабыз. Анан кийин жарым финалдарды бекитебиз. Кайсы күнү 28, 28-нде ойнойбуз. Ошону тактайбыз. Урматтуу көрмандар, оюндар 28 августта саат 10-до башталат. 10-до. Жарым финалдык оюндар, эң күчтүү финалга тете оюндар. Биринчи оюнда Талас менен Суусамыр беттешет. Өзүнчө эле финалдык оюн. Андан кийин Бөрүлү менен Кабылан. Мына эң күчтүү 4 команда калды. Бул өзүнчө финалдан да күчтүү оюндар болот. Себеби финалга чыгыш керек да. Ya. 28-нде saat 10-да 2 полуфинал бар күчтүү. Утканы финалга чыгат. Эң күчтүү 4 командабыз калды. Талас, Суусамыр, Бөрүлү, Кабылан. Себеби Бөрүлү деген оюндун жыйынтыгы анык болуп калды. Бул 3-чү таймда мына акыркы минуталар. Эртең Суусамыр 28-нде Суусамыр менен Талас полуфинал, биринчи оюн. Анан Элдиярдын командасы Бөрүлү менен. Достук бүттү. Бүттү, оюн бүттү. Оюн алып келгиле алды мени. Рахмат. Gelgile. Ошентип урматтуу көрмандар. Аны айтпайсың менен телефон чалып калды. 8-0 эсебинде бул оюнду аяктады урматтуу көрмандар. Бөрүлү командасы ушу менен бүгүнкү күндүн оюн жыйынтыгын жеңиш менен аяктап, ушу менен биз Бөрүлү командасына омин, рахмат, жакшы оюн көрсөттүңөр балдар. Эс алгыла. 28-нде силер Кабылан менен беттешесиңер. Экинчи оюн. Капитандар келгиле. Капитандар, жетекчилер, командалардын жетекчилери келсеңер, бир 5-10 мүнөттүн ичинде жыйынтык чыгара коелук. Урматтуу көрмандар, силерге чоң рахмат. 2 күн эс алып алып, үйдөгү жумуштун баарын бүтүрүп, эртерээк мал салды жайлап. Омин, рахмат. Ошол эме, жакшы барыңыздар, эс алыңыздар, саламатта калыңыздар.